AEO TV rero twabukereye turagira ngo tubereke umuhango wose uko wagenze wirahira rya perezida wa Amerika Donald Trump, perezida wa 47, Dorana Kamala Harris. Aha bari berekeje muri uwo muhango wirahira rya Donald Trump. Aha rero nk'uko mubibona Kamala Harris yinjiye mu modoka. Mwibuke neza ko Kamala Harris ari vice perezida wo kuri manda ishize ya Joe Biden, niwe wari vice perezida. Iyi ni modoka agiyemo rero, ni imodoka nziza cyane, n'umuhango udasanzwe wirahira. Aba ni abarinzi imodoka. Imodoka rero murabona ko itsimbuye, imodoka irahagurutse iragiye. Hagiye kuza rero abandi banyacyubahiro nabo badasanzwe. Murabona hano kuri gate cyangwa se kuri uyu muryango hari abandi banyacyubahiro bari hano bakurikiranye uyu muhango, bagerageza gukurikirana uyu muhango wirahira rya perezida Donald Trump. Baza kubonamo rero noneho muri rusange dore abanyacyubahiro rero benshi cyane babashije kwinjira mu cyumba cy'irahira rya Donald Trump. Harimo abantu benshi cyane, witegereze neza uraza kubonamo ibikomerezwa muri iyi si ya rurema. Tegereza neza uraza kubonamo abantu benshi cyane. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bagiye baturuka hirya no hino. Hagombaga kuba muri abanyacyubahiro 600. Twakomeje kubabwira ko uyu muhango ntabwo wabereye mu mbuga ngari hasanzwe hakurikiranirwa umuhango wirahira rya perezida. Uyu munsi rero kubera ubukonje budasanzwe buri muri Amerika, hari ubukonje budasanzwe. Ubwo bukonje rero nibwo bwatumye badashyira hanze, kuko biragaragara ko ubukonje buhari burenze igipimo ukurikije mu yandi marahira ya perezida wa repubulika. Nubwo bwa mbere hari ubukonje buri ku kigero cyo hasi, ku gipimo cyo hasi. Ubu rero bagerageje gushyira mu nzu, niyo nzu ya kabiri, niho hantu hateganijwe hashobora kwakirirwa umuhango wo kwakira abakuru b'ibihugu, cyangwa se niho hantu hashobora kubera imihango y'ibirori bidasanzwe ku rwego rwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero muri iyi nzu niho habashije kuba habera irahira ry'umukuru w'igihugu, nk'uko mwakomeje kubikurikiranira live. Bimeze neza rero, nubwo mubibona bimeze gutya, ariko muri rusange bimeze neza. Nta ibintu byose bipanze uko byakabaye bipanze. Murakomeza mugendere murebamo amashusho y'abantu batandukanye, amakuru batumiwe. Nabwiye ko uyu muhanga abantu nibura 600 niho bonyine hagiye hatumirwa abantu batandukanye. Nta mukuru w'igihugu wo mu gihugu cya Afurika bigeze utumirwa. Cyokoza uyu muhango Donald Trump yari yabashije gutumiramo perezida wa China cyangwa Ubushinwa Xi Jinping. Abantu benshi kubera iriya ntambara ya Ukraine
n'Uburusiya byatumye ibihugu bimwe bimera nk'ibitumvikana. Hari abumvaga ko bidashoboka ko batumirwa, ariko ibyo byose ntabwo byagendeweho, ari nayo mpamvu yakoresheje uko ashoboye akamutumira, kuko ari muri kimwe kizamufasha kugira ngo akemure ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine yifashishije abaperezida b'ibihugu byombi. Komeze rero murebe, muharebe amaso, nako muhange amaso imihango yose ko iri bube imeze, iri kugenda. Tubareke rero mumere nk'abakurikirana, murebe buri kimwe cyose cyaza gutuma mubasha. Nk'uko mubibona rero, murabona imodoka z'abakuru b'ibihugu zirahagurutse zigannye mu muhango hari bubere irahira. Urabona imodoka z'abanyamakuru nazo zirahagurutse. Hagiye hahaguruka imodoka zigiye zitandukanye, imodoka zidasanzwe, imodoka z'agatangaza, imodoka kubona biba bigoranye cyane. Murabibona rero, imodoka zirasohotse zigannye mu muhango nyirizina ibigiye kubera muri iriya nyubako. Tubareke mukomeze muhe amaso, turagaruka mu kanya. Dore nuko byari byifashe, uko niko byari byifashe. Urabona ni umutambagiro w'imodoka mwiza cyane, umutambagiro udasanzwe, umutambagiro birashimishije mbese uko bibonesha amaso. Dore ngizi ni imodoka ziri ku murongo, zimeze neza, ziragenda ku murongo, imwe kuri imwe mu mutekano usesuye. Niba mubibona mu mihanda bacamo, ni imihanda iteganijwe, yatunganijwe neza, kandi ubona ko ifite gahunda. Tegereze neza urebe, uraza gusanga ibintu biri amahoro rwose. Iyo modoka urayibona rero, urayibona, imodoka idasanzwe, igikoko cy'imodoka, niko bavuga ngo ni igikoko cy'imodoka. Izi modoka ziba zihenze ku rwego utapfa kwiyumvisha, zigendamo umukuru w'igihugu ndetse n'abayobozi bo muri Amerika. Ni imodoka zidasanzwe utapfa kubona, zikorwa n'inganda nazo zidasanzwe. Murebe rero uwo mutambagiro uko wari umeze. Hari abantu batari bahari, batabashije kubona ngo bitegereze uko byari bimeze, nuko byari biteye mu mujyi, nuko nguko. Ni ibirori, biba ari ibirori. Umunsi nk'uyu wari ibirori, ni umunsi uba udasanzwe, ni umunsi abantu benshi baba biteguye kureba, guhanga amaso. Niyo mpamvu usanga ku ma ekara manini usanga hariho abantu bagiye batandukanye, bose bari gushaka kwikurikiranira ngo umuhango uragenda ute. Iyo modoka ariko urayibona, ni imodoka vrema, ni imodoka rwose, ni imodoka
y'agatangaza, ni imodoka y'agatangaza. Aha rero ziri mu nzira zigenda, urabona wagira ngo wenda ntibasha gutsimbuka, ariko mu by'ukuri urabona ko zerekeje umuhanda. ni imodoka nyinshi ziri ku murongo, zirarinzwe mbese mu buryo bukwiye umuyobozi cyangwa perezida. Uru ni rwo rugendo, ni urugendo rwabaye urugendo rurerure. Kurikirana wowe, kurikirana urebe. Aha ni ku mihanda baca, urabona hari umutekano ni wose, gusa biba ari ibirori kabisa. Nk'uko mubibona rero, murabona imodoka zigeze aho zigomba kugera, hagiye kwinjirwa muri rusange mu cyumba cyo gukurikirana umuhango wirahira rya perezida. Dutegereze Donald J. Trump ko yinjira. Aba ni abandi banyacyubahiro, bahageze, bahari. Barashyira kuri gahunda ibintu neza, abantu mu byicaro babahanye. Inzu ni ntoya, abandi bari mu mbuga ngari, aho bajya ubundi haba irahira, barimo barakurikirana ku masikirini manini. N'amasikirini manini. Aha ni mu cyumba uri kwaje kubona. Dore za modoka zirinjiye rero, zinjiye aho umuhango muri rusange uri bubere, urazibona. Ko biba ari ibirori. Iyi niyo bita ceremony, itambagiro y'imodoka rwose. Izi modoka ziryoheye amaso kuzireba, birashimishije. Birashimishije kabisa.
umutambagiro w'imodoka biraryoshye, ni ibirori. Abayobozi rero baraparitse batangiye kuva mu modoka, bagiye aho umuhango ugiye kubera. Urabona, tegereze neza, urabona ko Donald Trump yarangije kuva mu ntebe, dore nguyu mu myanya ye yaba yari yicaye mu ntebe z'imodoka, agannye batangiye kumufatira amashusho n'amavideo. Hano ni abanyamakuru. Nguyu Trump, nguyu Trump ari kumwe na Joe Biden. Binjiye mu cyumba rero ahagiye kubera ibirori, imihango igatangira. Nuko byagenze, murabona ko aha nicyo cyumba bagiye gukoreramo imihango. Deja wamubonye Elon Musk wa muherwe wa mbere, nguyu dore abanyacyubahiro bari benshi barinjira. Dore nguwo Vice Perezida wa Donald Trump nawe arinjiye. Kari ibirori. Hano bose bategerezanyije ubwuzu kugira ngo imihango itangire. Aba ni abanyacyubahiro bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye, bari guhabwa ikaze bakinjira.